Ibe chama kia UPA bakorawa n'umunyakirogobo Amos Nyaribo uyoboye igoro mu Gavana bw'e County ya Nyamira baumira na ritwe rero asomubuganiyemo imeyo mu Kisii ero gukwanira emeroberio yogosira nabayigo gotinya ekyamekyo gakwana mune chinyomba cyo buraligo Amos Nyaribo bigo alire iranga na chikoba kweneke babwatani ao banyana ko bakwire bitambuko byo guchaka konia ekyama ekyo litangane korwase County ya Nyamira na Kisii abo igogo etania chi County ya ebere na isano imense ya Kenya. Murikeito dipanasanya na roboti urwaso bwagare. UPA kazi ya haki UPA. Ekyombe kya United Progressive Alliance kemanyekanite buna upa gekorawa n'umugavana bw'e County ya Nyamira Amos Nyaribo. Nigo batwarege ikaro kiabene ime ya County ya Kisii lyokubeka emirobirira cheko bainekeria okwegenderere kwabo bosyo buna epati. Lero twachaiga ebodi okorokwa National Governing Council, yani ebodi eri tenenete o management ye epati ko UPA, United Progressive Alliance. Awaso miwa na the members yaba banyare ku understanding mono igoro ya management ya party noko bwadiri chiko n'abasomi wokwa ngokorwa na registrar political parties chinga kie checho ni ganyara kwerera ekirenga kiabe kenene ekyo kyogo chiko igora chinsagi ao imeye chi county wetane 2 na isano nemo iye bwata nek members bonsipi naba MCA bons bachore na bari nominated egidoji kogamba no igora chipati office uto wanzera kuruka kya chazi starts at home tumanya ko enda uchisiko isiko nto ende na akuru nto ende Mombasa unabona no nkare tare sita Mombasa kumira abantu ba Coast region ende nto ende chi county chinyinge wanzera chitori chinguru na kagendera bagatoyege County 26 gukwana no Secretary General wekyombeekyo Honorable Jacob Bagaka niganyara gwa kerekoko enganeywe asaba aligania abantu bonsi wesokya na kweli kense yekyombeekyo na tumeanzia hapa Kisii ambayo ni nyumbani where our strength is high na tunataka kuangalia kwamba chama mmeona chama zingine zinaanza kufanya kazi ya kufanya even elections. We have also started as a party that lazima tulete watu wetu pamoja tuingie kwa nyumba ya Kisii sasa tuanzie hapo ili we expand international platform. UPA ni chama ambayo already kuna 19 elected and nominated members in county assemblies of Kisii and Nyamira. Tuko na gavana na pia tuko na mjumbe na ilikuwa chama mpya. Sasa 2027 hii chama ndio itakuwa chama kubwa Kenya mzima. Wale ambao wanaenda uchaguzi wa UDA mkiona it's not fair kujeni UPA. Tunakaribisha kila mmoja akuje tujenge Kenya. This is the alternative voice for all Kenyans who are of goodwill and are feeling that they are not happy in the big parties. Come and join UPA. To register in UPA, we are going to introduce codes and ensure that we are there in the ground. Arama yetu ni pikipiki ya mtu ile wa chini. Komenta na yue omugavana bw'e County Nyamira Amos Nyaribo ni gate bange ngusano yabeire gati ye chimbebe ime yo muchiokeroka. Nigo ya nyara koera asebona boriria maskani amo no murembe onyare koene kiwagati yaye amo no mugavana bw'e County ya Kisii Paul Simba Arati. UPA kazi ya haki UPA. Ginko ripoti ligeta seni kia Ndizi TV korwase County ya Kisii lietalia nendipon asanya.